بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رساله نوره پیو 23 خالا پنجه در حق دعای ده خالا پنجه ایمان چوکو دعای وک وسیله که قطعی پیوسته که و فطرت مروی بتندی بدجواری وید خوزه جناب حق جی فرمانده که قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم کو معنی وی اوه اگر دعای و نبع ما چه هجای و هیا هم فرمانده که خود تعالی فرمانده که قرآن کریم ده ادعونی استجیب لکم جمن بخوازم از برسبا و بدم اگر تو بیجی گلک جاران ام دعا دکن قبول نابه حالا آیت گشتیه یعنی عمومیه دبیجه کو جهر دعای را برسف هیا برسفوه برسف دوین تشتکی جدایه قبول کرن جدایه جهر دعای را برسف تیدوین بس قبول کردن هم داین عین توی تشتا کتی خواستن لگور حکمت جناب حقه وک مینوک زاروک و نسخ گازی حکیمی دیگه گازی دکتری دیگه حکیمو لمن بنیره حکیم برسویده ده لبه تو چه دخوردی زاروک دبیجه وی درمانی بده من لحچی حکیمه یون وی عینی تشتو وی خواستی بده یون جی لگور مصلحتو وی یا جوی هیچه در بده یون جی دزانه کو جنخوشیوی را بزاره را هیچ ناده ویا جناب حق حکیم مطلق جبرکو حاضر و ناظره برسوا دعای بندهی یعنی یا عبدی ده دهشت و تنتی و بکسی به حضور خواه و به برسو خواه و دیگرین انسیتی بس نه به تحکم و هوا پاراستانه و هوسکارانه یا مروی بگمان لگوری پیوستی و حکمت و ربانی لگور احتیاج لازمی و حکمت و ربانی یون ده ویتشتو کوی خواستی بده یون جی ده هیچی تر بده یونجی قط نوده هم دعا عبودیته که حدیث الدعا هو العباده حچی عبادته فکین و ثمره و فایده و اخروینه یعنی او دعا مدام که عبادت اجرت بر آخرته مقصد دنیای جی وقت وی چشید دعا و عبادتی ده او مقصدانو نغایه وینه وک مینوک نمیجا بارانه و دعای و عبادت که نهاتن بارانه وقت وی عبادتیه یانجی او عبادت و او دعا نجب آنینو بارانه اگر صرف به نیت به او دعا او عبادت جبر کو نخالصه نلایق ویا کو ورا قبول کرن چوکو چون آوای روزه وقت نمیجا احواری یعنی مغربه هم روش خرابون و حیف خرابون وقت دو عبادت مخصوص کو جرا نمیجن کسوف و خصوف تنگوتن آنگو آیت نورانی شب و روزه تن پرده کرن و به وی اوایی به سبب و اشکره کرن و عظامت و الهی جناب حق بنده خواه یعنی عبد خواه و به وی اوایی بنده خواه دوی دمیده و دخوینه بو چشیده که عبادتی یعنی او نمیش نجبو و بونا یعنی انکشاف و خصوف و کسوف و حیو و روزه کجا خواه و بوناون و که چقدر بردوام بکه به حساب و سترناسان معینه عینا وکیوه لینا کرن و باران جی دما نمیجا بارانه
زیدبون و بلایان او تسلط و تشتین zararlı demin taybet in hen duayonakû mirov diwan demon de bêtaqetiya xwe fêm dike bi duayê bi niyazî penahê dergahê qedîrê mutlaq dibe. İlticayê derî qedîrê mutlaq dibe. Eger dua gelek bên kirin jî lê belo neçin, hingî ev nayê gotin dua qebûl nebû. Bêguman ve hûlê bêgotin ku dema duayê hê derbas nebûye. Eger Cenab-ı Hak ji fazl û kerema xwe belayê rake nûrun ala nûr. Hingê dema duayê xilas dibe, qeza dibe. Nexwe dua razeke ubudiyetê ye. Yani sirreke ubudiyetê ye. Ubudiyet jî divê xalisan ji boî Xwedê be. Divê eft tenê bêtaqetiya xwe yani ecza xwe îzhar bike, beyan bike û bi duayê penahê wî bibe, îlticayê wî bibe. Tevlî rububiyeta wî neyê kirin, tedbîrê ji wî re bihêle. Divê ewleyî li hikmeta wî bêt kirin, divê rehmeta wî tawanbar yani suçdar, suçlû neke. Belê dirastiya xwe de ya bi beyana ayeta beyînetê sabit ev e. Belê dirastiya xwe de ya bi beyana ayetê beyînatê sabit ev e. Hemû mewcudat çawa her yekê tesbîheke mexsûs, ibadeteke mexsûs, secdeyeke mexsûs dike, ya ji hemû kaînatê diçe dergahê îlahî duayeke. Yan bi zimanê îstîdadê ye wek duayên hemû nebatatî ku her yekî bi zimanê îstîdadê ji feyyazê mutlaqî ji Xwedê Teala daxwaza sûretekî dikin û ji esmayê wî re mezheriyeteke munkeşife yani xwedîbûna dîmenekê taleb dikin. Yan jî bi zimanê ihtiyaca fitrî ye. Duayên hemû candaran ên hacetê zarûrî yên nedibin îxtîdara wan de re her yekî bi zimanê wê ihtiyaca fitrî ji bo dewama jiyana wan ji cewadê mutlaq hin dixwazin ku di şûra çeşîdekî rizqî de ne dixwazin. Yan jî duayeke bi zimanê istirarî ya ku her candarekî ku ketiye tengiyê de bi ilticayeke qet'î dua dike penahê hamiyê meçhûl yani parêzvanê nayezanîn dibe. Bêguman teveccühê Rabbê Rahîmê xwe dibe. Astengiyek nebe ev hestê çeşîdên duayê daîma tên qebûl kirin. Çeşîdê çareyek û ya herî meşhûr e duaya me ye. Ev jî du beşin, du bölümün. Yek fiilî û halî ye, yek bikirinê ye, fiilî ye halî ye. Yadin qalbî û qalî ye, qalbî ye devî ye. Wek mînak, teşebbüsa esbabî duayeke fiilî ye. Teşebbüsa esbabî, mirov bi esbabî hereket bike, sebeba hereket bike, ew duaya fiilî ye. Kumbûna esbabî ne ji bo wê ye ku misebbebî îcad bike. Arast ji bo wê ye ku bi zimanê hal musebbebî ji Cenab-ı Hak bixwazin. Ketina rewşekî jê bêt razîbûn rewşa merziyetê. Heta cûtkirin lêxistina deriyê xezîne û rehmetê ye. Cûtkirin çi ye? Lêxistina deriyê xezîne rehmetê ye. Ev çeşîdê duaya fiilî ji ber ku berê wê li nav învana cewadê mutlaqe ekserê mutlaq dibe mezherê qebûlê yani qebûl dibe. Beşa duê duakirina bi lîsanî û bi devî ye. Xwestina hin talebên xwe yên ku destê wî nagihîye. Cihetê wê yê herî girêng, xwayê wê herî spehî, mêweya wê herî şirîn ev e ku ew mirovê dua dike dizane yek heye
او یعنی خود آره خاطرات قلبی وی خاطرات قلبی تشتین که به صدری سحدی که دست وی نوگی هر تشتی دکوره هر دو خودوی بجی بینه مرحمت لبطاقتیوی دیگه لهوارو خزانیوی ته وای ای مروب بطاقت و ای بشر خیزان وسیله که وقت دعای یکو مفته و خزینه و رحمت یا وسیله و هیزه که بپایانه سونسوزه جدست خودر نیخه خواه بگیره بلندی اعلای علیین و مروبایی ببه وک سلطانه که دعای همو کائنات بخد ناف دعای خوده وک بندکی کلی و وک وکیلکی گشتی بجا ایاک نستعین ببه برنامه که سپحی یا کائنات بفی اوی امگوین دوی و برنامه که حتی دی برنامه که دن بریساله که دن ببینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره و